वीडियो से हौजद्रिंगगी मंगोइनना मैमदा मणिपुर टॉप चैनल की मैकेट की विश संगतंग पिजगे हैप्पी मेरी क्रिसमस मैम विश अमतंग पिबिरमु कमेंट बॉक्स ता कमेंट नम तोबिरमु अदो मखा चथरकपोइना मैम ngasi फोंगिबा से फोंगसिंगदिगी मरुओइबा पाउसिंग लखोत्रिंगगी मंगोइनना ngarungdaram फोंगबसे फोंगदिगी मरुओइबा पाउंग कतंग हाना मैम दा शेयर तौजरमगे एन राजेंद्रोना खुंद्राकपम केंद्रदा लैरिबा मियामगी इज्जत सोकपा याबसिंग फोंदोखिबदु लाले हाइजगदबने मणिपुर इंग तप पुरकलिबसिदी राजेंद्रो अमदी बीजेपी न पुरकपनते मियामगी एहौना पुजरखिबने नोंथोंगबम राजेंद्रोना खुंद्राकपम केंद्रदा लैरिबा मियामगी इज्जत सोकपा याबसिंग फोंदोखिबदु अथुबा मतमदा मियामदा लाले हाइजगदबने हाइना खुंद्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी न फोंदोख्रे पावगी मिफम अमदा खुंद्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी वांगंगलोय इबुंगोबिना हाई थासिगी हौकिबा सचत कुनगनी थोइदा बीजेपी महिला मोर्चा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना खुंद्राकपम केंद्र की मनुंग चनबा युमनाम खुनौ कम्युनिटी हॉल पांथोकिबा महिला सम्मेलन की थरम अमदा स्टेट असगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन के मनाउसु ओदिबा नंथोंगबम राजेंद्रो एलाइस बॉय हाइदिबा मियोयसिना खुंद्राकपम केंद्र की मियाम बो हंथना येंबा मवोंग केंद्र असगी मियाम बो संगनी फिनिबा ngakta ओइरमले हाइना फोंदोकपदा नतना केंद्र असिदा लैरिबा मियामगी इज्जत सोकपा याबा वफम क्यामरुम फोंदोकिबदु अथुबा मतमदा केंद्र असिगी मियामदा लाल हाइजगदबने राजेंद्रोना फोंदोकिबा वफम सिंगदु केंद्र असिगी मियामना अकन ममोंगना कंडेम तौवी मफम अमदगी मफम अमदा लाक्तुना सखत थौरांगी थबा अमा तौगे हाइरबदी मियामदा करी हाइगनी मियामना करी खनखिगनी हाइबसी हाना खंगनिंगे खुंद्राकपम केंद्रदा लैरिबा मतिक सारबा मियामबु संगनी फिनिबनी हाइना फोंदोकिबा असिना लेबाक मियाम ममांगदा केंद्र असिगी मियामबु योंथोकपनी मसी मतिक सादबा मियोय अमगी वांगांगनी केंद्र असिदा लाक्तुना बोट लेप अमदी सखत थौरांग तौबीबदा अकायबा लैते अदुबो मियाम योंथोकपदी यारोय खुंद्राकपम केंद्र यामना हाइसिंगबा केंद्र अमखकनी हाइरिबा केंद्र असिदा अखंग हाइ सादुना लाखिबा मियोय क्या माइथीदुना हनख्रबा ngakतनी केंद्र असिदा ललोनबा लाकेरा नत्रगा बोट लेप केरा अकायबा लैते तबुतबु मियाम ललोनबदी यारोय केंद्र असिगी मियाम लाइरबा ngakta ओइरमबसु याय अदुबु कनागी मफमदा नीरगा साखिबदी लैते सुनोम लगी हिंजरकपा ngakतनी मियामदा वा ngang करी हाइनी हाइबसी ओजा गुरु हाना तानरगा लाकपना फगनी केंद्र डेवलपमेंट कमिटी न केंद्र असिगी अवा अना सिंग यंगसिंदुना ngasi फावबा लाकली मणिपुर इंग तप्पा लाखलिबसी राजेंद्रोना फहनबा नते बीजेपी नसु फहनबा नते मसिदी लमदम मसिगी सीएसओ क्लब अमदी मियामनि इहौ क्या हौबदगी फजरकपनी मसिना महाकना मना लौगे हाइबसिदी लानगनी हाइकेनसु पाउसिना मखातारी मखा चथरकपोइना ngasi फोंगिबा तोंगान तोंगान मसि फोंगसिंगदगी मरुओइबा पाउसिंग लखोसरगा मैमदा शेयर तौजगी पॉजिटिव ओइबा मियोय अमा फ्लाइट तोंगदुन इम्फाल यरोकलमले पॉजिटिव ओइबा मियोय अहुम नौना लैखिद्रे कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा केरलादगी मियोय अमा फ्लाइट तोंगदुन इम्फाल फावबा लकलमबदगी माका फ्लाइट पुन्ना तोंगमिनरखिबा मियोय कियादा साउना मिपाइबा पोहले हिरामसिगा मरी लैनना ngarang इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E457 गुवाहाटी टू इम्फाल गी रो 29 30 अमरी 31 की सीट मसिंग तोंगदुना लाखिबा मियोय सिंगना कोविड कंट्रोल रूम की मोबाइल नंबर 1800345318 नत्रगा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंग अथुबा मतमदा पाव फौरकनबा मणिपुरंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्डर अमा थोक्तुना खंगलखरे प्रेसना फंगबा पावगी मतुंग इना हाइरिबा मियोय सिंगरंग इंडिगो फ्लाइट अमा तोंगदुना केरलादगी गुवाहाटी फावबा लाखिबने गुवाहाटी एयरपोर्ट फ्लाइट होंदोकलबा मतुंग इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E457 तोंगदुन इम्फाल तमना लाखिबने मसिगी मतुंगदा मियोयसी ngasi amuk केरलादा हनखिनबा एयरपोर्ट लाखी फ्लाइट तोंगलमदायदा काउंटर संगदुना कोविड-19 की प्रोटोकॉल मतुंग इन हेल्थ डिक्लेरेशन की खुयेक पीनबदा महक हानदगी लाइसेट असे पॉजिटिव ओइबा मियोयनी हाइना फोंदोरकली हाइरी पावसी हेक फंगबगा मरी लैनबसिंगना सेक्शन थरंग लोखलकपगा लोइनना मियोयसी लमोय खुनांग खोंगी कोविड केयर सेंटर द पुदुना थमखी ओइरलिबा फिबम मसिगी येंगलगा मियोयसीगा ngarang फ्लाइट तोंमिनदुना लाग्लिबसिंग अदु तंगाई फदना टेस्ट तौथोक्तबा यादबदगी मियोयसिंग अदुगी खोंगुलरिबा होरखिबनी हाइरेन सुपाउसना मखातारी यामना ngakningai ओइरिबा पावमना कोविड नारुबी नुपी अमा इन्फेक्शन थोकपा थिंगनरे इंडिया दा अहान बोयना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरुबी महाराष्ट्र की औरंगाबाद की नुपी अमा एंटीबॉडी दगी इन्फेक्शन थोकपा थिंगनरे हाइरी कोविड-19 वायरस न मरम ओइरग इन्फेक्शन थोकपगी केस असि मलेम की ओइना केस 9 थोकपा थिंगनखिबा लैखरे वायरस असिना मरम ओइरग इन्फेक्शन थोकपा इंडिया की ओइनदी अहान बोइरे डॉक्टर की रिपोर्ट मतुंग इना औरंगाबाद की
Rajangardi nupi asigi haksangi maningi saruk amadi makhwangda anaba leire haina November 19 Hyderabad hospital layengba lakibani maki makhongna pongkhatpana singba thengnabadagi kari anaba leibagi khangnaba MRI lokhi maduda antibodies na COVID-19 virus na infection thokonbadagi yanglen phawba khud anima amadi sakhawgi mafamsingda nai saraga leramba thenakibani khudakta hospital da admission taholaba matungda akhanaba doctor team amana tangkak ahumla thopa operation toraba matungda mai pakna liter ama makhairongi nai lathokibani nupi adu tha sigi kunga mathoi da hospital gi research tawkri maki haksangda kudong thiningai thoina oidre haidi hen spokesman makha tarakli makha sa tharakpone yamna ngakningai oiriba pawmana MSPDC L gi DGM gi gari lambi digi home minister lakpada sizinanabani haina lahore Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Bisnupur Division gi Deputy General Manager DGM Laishram Joy Kumar na second MR gate leba MSPDCL gi office gi halakpada police na lambida khamduna mahna tonglakpa gypsy edu home minister lakpada sizinanabani haina lahore hari thaudo adu MSPDCL Bisnupur Division gi DGM na second MR gate leba MSPDCL gi office gi mayum da halakpada Manipur Public Service Commission gi mapada leram Manipur Police gi team amana khamlaktuna gari edu kona na makhoibu Moirangkhom da leiba Manipur State Road Transport Corporation MSRTC ki office ta puduna sakhi policing aduda maha MSPDCL Bisnupur Division gi Deputy General Manager DGM ni haina sakta labasu MSRTC Moirangkhom hek yaubaga gypsy edugi show lokshin khraga Imphal West ki Transport Office ki Deputy Director BK Sharma ga unaduna wari sabiro hai hi madugi matungda DGM Laishram Joy Kumar na BK Sharma gi office ta sangduna amuk hanna sakta laba matungna ngahak ngaibiu haina mapanda phamalaga miyu ama tholaktuna gypsy gari asi December 23 nomaijing numita India gi Home Minister lakpala sizinana bagidama hauzik first MR gi ground pushilagani haiduna aiba si ama piraktuna gari edu lahokhibani hairi thaudo adugi matana Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Bisnupur Division gi Deputy General Manager DGM Laishram Joy Kumar na phongdorpagi matungina MSPDCL Bisnupur Division gi DGM gi mingda elot torokhiba gari edu lengaki marueba thabak amada sizinabada kari sa okaiba leite adobu mangjongna paw amata pirak pasu leitana office ki duty tawduna halakpa matamda lambi digi pharaga gari lahobugi thawong asi yamna pende mari leinaba department singna lengaki thabak thoram sizinagani haiduna gari edu lahorabasu gari edu da tonglakliba official sing adubu mayum phawba sarhananaba thorang amata su tawbikiba leite maram aduna gari driver yauna COVID-19 gi matamashida Bisnupur tana lanai gari phaduna mayum da halakhi asiguma thawong asi makhatana thoninde kariguma lenga ki maru eba thabak thoram singda gari sisinanaba tarabasu mangjongna inform tawbiraklam lagadi hen apian ba haibadu oigedabani haina magna phongdok hen spawsin makhatarakli losilapon mapan geba maru eba pawngtanga mayam da share tawjaramge Corruption case ki matang na Karnataka Chief Minister Yediyurappa khudakta resign tonaba Sidaramayana demand tokre ariba corruption case ama kakthanaba BS Yediyurappa gi petition adu High Court order amana dismiss tokibegi matung Karnataka Assembly opposition leader Sidaramayana ngasi Chief Minister Yediyurappa khudakta resign tonaba demand tokre khud thingjinaba masu BS Yediyurappa pham thadoknaba hainaba Prime Minister Narendra Modi yauna BJP leadership ta appeal tawraduna senior Congress lusingbaduna Chief Minister adu mohut sindoknaba thawrang tarokliba BJP High Command hauzik mahaki mayokta akanba khulai ama phangle haiki High Court of Karnataka na mahaki mayokta FIR adu kakthanabagi petition dismiss tawkraba aihakna Minister Yediyurappa resign tonaba demand tawri mark second ama phawba Chief Minister oinabagi hak leitre haina Minister Sidaramayana haiki Bengaluru da pamising da wangangbada Sidaramayana BJP leadership na khudakta khud thingjingadabani hamasum pham thadoknaba Minister Yediyurappa da haigadabani haiki HD Kumaramani na luchingba BJP JDS coalition government aduda Yediyurappa na Deputy Chief Minister oiringai inglisingani tarukta na tereta ain gi wangbada lam denotification tawkhibagi matangna maki mathakta leiba FIR ama kakthanaba maki wakat adu Karnataka High Court na leba punamita kakthatkrabani investigation adu makha chathanabagi amasum FIR adu kakthat loidabagi maram adu judge aduna magi order da marik chumba
संदोकना ताकलबना बीएस येदुयुरप्पाना मखा ताना करमना चीफ मिनिस्टर ओइदुना लेबा यागदोरिबनो हाइन ऑफ लीडर सिद्धारामैयाना हंखी हेनुस पाउसन मखा ताना फोंदोरलेन थैंक यू।